Kubor nakaslem jong unongsan hima. Watla ki bahing hasem gila dep shim ya karai ha step jong ka sauterik urisau marsulap ya met yap jong wan bok lang kurba ubala ja na ying mentala artayo aa manamle ya postmortem hendrai panra bet shaying na mar kim shim la subas niu halor kani gijing khlad ukun jong ki habaya ka met jong wan bok lang la dep sei na ka jaka bala lap ola khlad la ra bet shaying bala buru ha ka sinduk met yap Kalam dara sa civil hospital kumbala ra ya kamet jong phiban kan tiu sun na mar ka jing thmu ka long bet banam le e ka postmortem ndai ban tep bet chau dum jing tam haba ki ba yeng gim kwa ban ne ka postmortem hi haban yo e ka jing pensi sha no magistrate kumta ka meidu jong wan bok lang kurba ka kong UCB kurba kala mi na la yeng ka por nyo budi duna jong ka Southrik Urisau banet cha deputy commissioner ke East Khasi Hills district manra arta de ka shiti panjing bet man pelaj ya ka postmortem haba ka ong UCB kala po siya deputy commissioner kamshim na yo ya jingbet ban palat ya postmortem kala let kali jingmot na civil hospital shillong ndai hadian balay karano officer in charge ka maunga police station la pha no ban le ya postmortem yo wan bok lang Shanigrams hospital na marha civil hospital la le ya kanthai haba ya karan pinok thok khubor kat badang ab ya postmortem yo wan bok lang Shanigrams hospital ka kong UCB kurba kala thu bagi bahi ngasem kila pdiang ban le ya postmortem hadian bagi bor jong kaan kila batha panle ya ka badai banle Kecing siya kata ngarai ban ai benum ai postmortem kam de ngarai jong ashmen wah tadi ngarai jong kaye mata mas yo jing teba la confirm udah kun jong balak shal tingila aya decide bina ye ma inum postmortem namang im suspect yano ru isim ba kata be ka accident ukun te lu bala aja la kemen ma bala la bifun in benda be ka masa ndai hab nang layak limbah tak bro sisi pada pi menen pi ayu ihu to he tingila ya keren ba kulit tamas nanti ba kata decision ba penso hanga memang ada kami tu tela penso yang ada di himen jonga ba kala ada decide ma bangan ya postmortem dengan phone shasha usi kan usi joma outpost kata ada kamera nga inform ingong ba ini ba nginum inyele ban exam ya PM ba ban PM pun itu kata tegang kong kasyong ha manjung ki trayen ma ki bayen ki kibla man force ni sebab si singi abe ka met ukun tak bana dap itu formality ko video saya ukun hadu halu dun boy yen ka por la po ja tu je janmir rai jumi ni nak kena bangin exam medik postmortem ini klaim berkat cu banwan sini ru ni nak pala ko ni la ya rai be ba la pa ablu pai padar menen fi por boy yen padal ab ba ila ade jinglen yang barok ya ka balang la perlu hayi ukun dan tak nak bahas untuk baron tak ada hang sedang proses application ban exam in the meantime la air buat ulit la persyang pada ban last naki na mangidon kam exemption of postmortem yang don kam ya ka permission naki bor ba defect no you district DC office naki magistrate la persyang ban wat cirat naki ka solong kelain ha kom jubak juki kam long shine ma directly kim deny yang ini nanti kim directly kim reject ingin dong em minta banyarap ipi ki ada kilip excuses kata tengah situ pada hangta kan ba imat kini kadon ba kaji hangla ini kita bangin mading indum la ban nak postmortem wala kata ring ngam susuk dengan syushane kata kaji syuya phone berkat application in hand hard copy mo mangila syuya forward the soft copy dekat pakata ka application nga her sor kami national nyo duna namong awan her la watching tip DC office nga o bay mani kudo dari DC kan namal DC is the head mo stu kilomno da ba minsan ka hamon terli bedari dengan wan DC office apa DC office adu ka bay DC ka DC dari nga kebetu ya personally iwan mi DC pada ka iwe officer nang tu iwan mi itu isi application jonga kila discuss apa bisa mi habar kampung kani imla pio so ye nama ba kami ka police report kambeng yo kumta yang no kata ketika reason bagi kimtre ban exam postmortem jadi minute ban I permission ini ban allow itu ke application juga dengan ong ite advice mo sen lek kuno yung am ko ka bahi pin le hi postmortem Untuk apa kau nan funo ya usi rumah nada kabala ngala persyante oh ya kabala pun rectify usi ya ka report kan ndai ngam tip ya kren yu bat usi pada bat isim nak fun nang ayo ang kren mangayong tuisan to pina ang fun itu edisi na ko edisi office
ikan BUC nolak kata jumpa kita nak pergi kan tu ya ada yang food yang kong lek baik jumpa tengok kemen auto tu saya list ngelak try pada mah to the last effort dia tu ni persyang lek nak sih tu ni persyang clean tu timing kena mengas tu bang tang melaju ban itu ban light dengan persyang lek buat tip nak nasi boleh sudah silong nak tang timing of postmortem shelek nak kuat masuk ni tinum lah beda ini dengan telefon pada usia yang apa ya kan thay là lệ xí với thì yang nhìn phải macam ni kan kalau ada ngilit from the same authority like opinion ka langsung kuat banyak different opinion tu from different authority ada kan di ka findings kala banong jujur long nak different authorities ka kamso kan kadang-kadang ya dah dengan apa ini apa suatu iki oh kan di pada kan di kumbang ngaso hangai kan kadai beka manju ulai iki baru nama ladang iwan dalam iklan decide menstep bagi ombang ini pus macam pun mengilah warna direct siapa hospital pun meninggal lapor kabang mud kunjungi untuk aku storage dengan gamen ini miok bantu haye tapi tu decision yang menstep it had served its purpose nila ya hun bahag tu nama kunjungi yo perlu haye pi menen teka tu kalau apa hun sini ni kayi kasam ro mentangi warak sini pendap ya hukum ka ada mau ka beriu pada mau boleh lah deh boleh aku boleh kah kata ka masuk wanong baka de kaji beriak ibana jong nang hikemen deh tak pindah iya ngam tengah susi aman sim deh iberi kiban baik yang mentah ku mga omen kiban komen tinong katika kong ka komen nah pila ban nong mga komen pimtip ika jing pai download jung ikibahi ngasem ngipen nama balai ngi dan ukun senrap sa uwe